لباجار وانه دنگدر ایرو یکشمه ده ساعت هفته دا چون سر صندوقان و با دیارکرنا باجروان و اندام مجلسین باجر و باجروکان و مختاران دنگین خو بکارانین. نامزدین هفباجروانی وانه ین پارتیا وکیلی و دموکراسی گلان دم پارتی نسلیان شدال و عبدالله زیدان لباجروک ایپکیول وانه دنگین خو بکارانین. شدال و زیدان بندواریان خو وها آنین زمان. ام هیویدارن اراده گل وکی ام بیجن آوایی که آزاد وکی آوایی که دموکراتیک وکی آوایی که وک هویه به yansımaya ki bir ke man sandokanji em dibêjin bijartina heremî bibe vesîla aştiyê û bibe vesîla pêşiya xizmetvekirinê. Hêjê birxistnê ku li gor hilbijartinên borî li bajarê Wanê Partiya Herî Xurt Dem Partiyê ku li 2014 û 2019 da li şûna bajarvanên wan ji aliyê Wezareta Karê Navxweyî ve bi îddiaya terorîzmê qayyum hatibû diyar kirin. Dengderê ku bo mikrofona dengê Amerîka axivtê gotin ku encam çi bibe bila bibe divê rêz bo îrada wan were girtin. مرو هک وادیایی که اراده خو قربان میش نکردن اما اراده همه کش پارتی به فرما کرد گرم اراده خلقی چه بیتن گره او بیتن کش پارتی بلا دای کبتن اما قایم بلا ندای کبیتن. Namzed Partiya Dad û Pêşveberînê AKP yê Wanê Abdullahat Arvaz ku herî rêkîberê Xurtiyê Dem Partiyê ye li dibistana Kazım Karabekirê li bajarokê İpekyoluya Wanê dengê xwe bikar anîn got ku wî ji bo pêşeroja gelê Wanê dengê xwe bikar aniye û ji dengdêra jî xwast ku biçin ser sindoqan. Li gor hin serokên lijneyên sindoqan beşdarbûna dengdêran li gor hilbijartinên borî pir kêm e. Hilbijêr dibêjin ku metirsiya qayyuman li ser dengdêran di aliyê neyînî da tesîr kiriye. رأيا من هالبجارتن عادل نيلن يعني هون ترصى آوتنا قيومان الميدان بهلن أو قواشا لسر أم بيجن هم بربجيران وهم أم بيجن هالبجيران ين كود دنيا خد آبجن حوجيا بزنن كود دي رأي ونجنا آوي يعني بوشو فالا نبن وعجوه لذا هالبجارتن جخوها بالرأيا من عادل نينا بتمامي. Dengdayên di saet 16 da bi dawî bû û dest bi hejmartina dengan hat kirin. Li gor encamên destpêkê yên Ajansa Anadolu'yê ku ev ajansa fermiya dewletê ye, Dem Partî li bajarê Wanê di bajarê mezin û piraniya bajarokên wê da di pêş de ye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.